Beatrice Stone. Awinjo ni in ber dong. Awinyo. Itema ni ber ka lok ikom an. Unyo ikom wan kit Bosmic. Luogi mugu luogi lok nguba duong. Ni in dong. Itwero geo achuli me following one. Unyo me following an machalo Daniel Soka. Kung ini ne kung followers ma wana ticket 1,000 and 1,000 followers. Ana ye kung 1,000 and 1,000 followers ma ana ticket. Ma in Beatrice Stone kiri bed mwa aliba chill. You will never reach the level of followers that I have. But on YouTube kung when in all level followers ma meka ma ana ticket in pepi o yekit way nujune ma chill. Kung bene atiki kija tutwad bodo magineno ti ming pa Beatrice Stone pien Beatrice Stone dong ti gin mo lalo gin mo taro malaya guok mien guok pien gin mawaji ni doi street ni chake wai mwaka boro ki chako buru kede ma politik mwaka boro i di street ki buru kede we chakati we choron wai corridor kamo ke ken ene fonyo maro jai ki mero ki di street kuno Kalu nyoro ni ufonyi ni umiere bet kumeno. Muru bodu nyoro ni but one mukene ki fonyi bo fonyi makwiri fonyi menyao. Ento kera do iti roka nini abi yeri full doj. Abi yeri full doj pin an ka leba chuli me yet elni. Weng ti bor abi yeri ma wii baby wheel. Eni ma purwa ti mere introduction. The reality is coming. The reality is coming. In kimingi kira ki fonyi kere ni petam ni umiere bet ka fonyi lutiano weng unyo achuli weng gubet ma ming chalo in achuli weng pe ming chalo in ke ki fonyi ki ming ki doi street chala go malaya go beach wego bet bori en fonyi ki lutiano ni en amiera white kama leng ma chuli duju winyo ni lutiano pa Beatrice Stone weng ubiberu lo mer chala en Beatrice Stone kubiberu Lumer chalo megigi, kubibelo majai chalo megigi, donga mio tam weng bora chuli matie, a chuli ma winyu tam ma, utim be wek lutino wu rateke Beatrice Stone, utim be wek lutino wu onen live stream pa Beatrice Stone, pien Beatrice Stone cha weng tie kamaro jai, tika marta la tek, cha weng ka tika bini live no tika marta, tika maro jai duke beli iruri tui. Kanyo ti mar spirit, kanyo ti mar bia. Pewek lutino wu unen gin ma Beatrice Stone timo pien ubifonyo lutino wu kiming. Teka lutino wu gumar en lifestyle pa Beatrice Stone ni lutino wu ubiber chalo Beatrice Stone. Oko lutino pa Beatrice Stone weng ubiber lupoya. Pien drug, teka in dago nyo in la cho, tutwale mon. Dago ka iyo don maro drug maro jai unyo dago mo iken ma maro jai ma maro ta unyo maro coin level marach tiyo ki drug e level marach ko pa Beatrice Stone ma tuju mo kene le tuju red sugar ko brown sugar le tuju cocaine ko ngo buke ki cocaine ki nga ki cha wengi we o gwake Lutino pa Beatrice Stone weo bibelu lupoya pien gin ini gikwanyo ki jeans uneno wego lutino muken ma migi giki wugi gu berga tiki draki kago o mwaka abiera bor kini kichako time chal lupoya kichwale gi rehabilitation center giga kajake giga kapol pingo gukwanyo ki kom migi Kwajiki komigi gin enemy lutien mamigi will have 90% full of drug. Kom lutien mamigi weng noti full of drug. Kira dong peguti kere madong guno ki komien gi enemy dong is enough. Pien Beatrice Stone kai noti ka mero lutien ne bener kera mien giti merke lutien ne will copy it. Pien ana waja tila wo maya we malaya dong malaya. Guok nywalo guok, buara nywalo guok. Malaya bene nywalo malaya, bitch mit guok nywalo lutien guok. Pedok twero nywalo gin mo mapat ki guok. Guok nywalo guok. So, ka ini weka lutien ni uber kanero gin ma Beatrice Stone timo kinga gini will copy. Pien culture enini media umierno ini wo. Inero. Ento an mabe. Iniero mo bay bien ineo atika dunyo tatie. Ta patiu kere. Drug patiu kere. Abino mati sober, but in bino on social media, on your bino in media when you are full of alcohol. No, you are so alcoholic. And I told you that Beatrice Stone has never been sober since her life.
She's alcoholic. She's addicted. So gen mati addicted kumero pay work lutien lu bet kanel ne and don't let lutien ma megi utema society ki lutien pa Beatrice Stone. Pen lutien pa Beatrice Stone ange ni wengu be belu poya. Pen content me drug tie too much komgi and en ma mien ge mar ni tu jay en lutien ne tiga ngwe ne giti yua ne dong donya kum lutien enu. And that is a very bad manners. Any team mo maraj mo ma bene peo mer no kinyipa nyiba we te culture pa choli. Dao mana mer kumeno. Dao mana mer ko pa Beatrice Stone gini. Boyfriend for bella lokla wo maja en. Ni Beatrice Stone ni ana chel o merulai ot kerio. O merulai ot kerio choar ke kume ka buruber pat girwate kila choy cha me go ma kiken. Bien ka maro jayu tuji ki kuken laj mer mol ku ni tur ga laj kumero no she's completely paralyzed petwer a me cher kalaj o meru lai come kumeno ka burdon ki ko eti leda ko mer ki enu mai nero Beatrice Stone olunen pitik ki makeup ki nga gini pitik ki makeup pingo pe bin real charo mon wor nyo ko jo mu ken no charo wan in mo business media mano material man ngi buke ki make up no bir chaw bora ti bir chaw bora nyo miana ngara mo nyo miara yo mo kiri pechi me ber kidako iti ne ituan dako mo maming mame bo tere ni poyo Kadong in purity mwaga ben pe o piara dek we a beach eto dong initi la mer kumeno ki drug mo po komi ini town ibi beno mwaga di lobo kany petie heavy drug user nyo drug addicts mo mari lobo unyo mabeno naga char in pe gina raj loido lutino ni menyo ali wengu bibelo poya pit contents with drug no ikom ginoti it's too much the percentage is too much. La cho ma ini no mumier bet kerebe no mier la cho ne bet ago bet ngat mo dans street no bet la mat jay chalo in no la tiki cocaine chalo in so actually amio tambot wo o go kepe o wer lutino wo o bet ka society ke lutino pa Beatrice Stone pen ming pa migini weng gubi kopo ke kom gubi bera po ke lutino wo gin ma megi gin timo kitilo ming kitim ming en ma megi gitimo ni weng lutien ne ubi kopi so ka lutien ne tika kupe ke lutien ne nyu gitika society ke lutien ni ubi ber en ko pa Beatrice Stone so gon mauti Australia o gwoke lutien u pe te ma society ke mien gwok eni malung eni Beatrice Stone ni mien gwok eni pe wer lutien wa society ke en ka ti lo live pe wer lutien wu nen Pien wan mo ken pa umier wa lutien wa nen ker down market kita ker down market ke kon ento Beatrice Stone kon uno mier be ko ke bani ngo meti ki social media pien cha weng no tika marta tika tuji ki cocaine tika buke ki drug tika buke ki cocaine lutien ne nen mar kon ge en ki mer en it's a bad child for children fonyo lutien ke tim ming fonyo lutien ke tim balaya fonyo lutien ke tim kwele pien ana waja tini dago mala mer la cho moy ken burukede kidwa buk burukede Gin moy ken burukede pien ko ma chet kon kelu kwele ma raj tutwale ko mon en dano ma mar ko ki drug ki en ma ruba ta chal Beatrice Stone get drug addict gin moy ken burukede ber be kwani kin dano ma ko be kwan dano ma tiu ki drug kin dano ma ko pien ngar tiu ki drug elevo ma raj ko ben wiye ko ken no pe tiu ma be adam me pe tiu ma be wiye gak mo nywene en gin ma raj ngat moy ken ma tiu ki drug Ubinywa lutien mado ming. Ubinywa lutien mado poya keken. Peno content of drugs udonye kum lutien mati too much. Tine alne. Anel ni inberdong. Ilore kum al ilore kum. Wan kingat may berga lumanye wagak celebrity matwal. And leba churi ma wana fonyo ki dano leba churi mo chwin leba churi mati competent pe leba churi duplicate leba churi original wana do ipena churi ki come wa do ga churi ki come
Pedok kong ni dok nuju do wa mukere uberu kwere wan wa doi dia churi ki kome dok kawa tika fonyu daro ke leba churi wa fonyu daro ke leba churi mati makwiri dok wa fonyu lutiano wa ke manas muromo. There's no any day you will see Daniel Soka using drug in front of camera or using drug anywhere. And wayam pe drug, look at my skin. It's free from drug. It's free from alcoholic. I am clean, I am fresh. My blood is clean. So angeo mer ni cha wengi tika lok iti luo nying wan ke wan mugu jo muken eguni to twale itika miero gaining favor. But please, can you leave our names alone? Now, kidong la mego ene maluonge ni Josephine Louis adbiagoni teka inigo e chim karno itika miero ni lok mamega ichwal ki Beatrice Stone. So stand one Josephine Louis. Stand one pen an ka yeri in Beatrice Stone in pura bibien komidot. But Amira wechi Josephine Louis anini charo in Darmanyang. And okay, she charo associating kila ming any mana mer la tiki drug makiluong any Beatrice Stone ni. Ichao associating kere unyo beldong ini tamani dogi do mer kar koma ina charo Josephine Louis. Chi anatika yupe ba. Anatika yupe. Atika yupe. Atika yupe. So, Josephine Louis tembe pe weke akep nying in i black book mamega. Timbe pe weke akep nying in i black diary mamega. Pien anka kwanyo nyi akero i black diary mamega. Abi yiri pidwe abichel. Unyo abi yiri constant even for 1 year. So Josephine Louis timbe don't fuck around, don't fool around. Bien terewe anakeja kero ni i black book mamega kulima kero pa kon rosgi para orion ki social media. Chi ibi kori neno. Ibi niang ni okay Daniel Soka karka ge yellow right. Pin an ba log makeno mone ikina actually me Uganda ke actually me Sudan. I practice unity and amir ni ripeke mare umiro berikin dano. Ba logo gin makelo hatred unyo mone and a war dano duju. Eto ka ini yellow anogo chia kwanyo war gera keropin chia bi yera bani kipien. So Beatrice Stone in Mary Tuni in Maukat, Mary Tuni Munga, Mary Cheltona, Juaka anyway. Put by Yerimabe, Abi Yeru Tuni Munga, Cheltona, Juakani, Quidi, Pella Merla, Tikidra, Tell in Penowa Chawa. Penowa Chawa Medwako Tone, Penowa Chawa Medwako Nyare, Penowa Chawa Medwako ngwinye, Piengeo merokiken ki tut take drug. So pudi and by yeri, and for a mila, Beatrice Stone, be yeri ma be bunny kipian. And for it, yellow married Daniel Soka any, ni, pini, imirani gaining, dano. Oh, if Facebook group ma migi kenyani cha weng peng maru miluo merenya melo kenya cha weng topic mai kero giri ilo giri kenyeng Daniel Soka kon ke ngange lok giri kenyeng jumuken ento anatika bieno bor in full force fuda tika bieno in full force. So timbe kong ma foot pe cha loke koma Beatrice Stone cher lok tuni eno ma kwoko tuni ma nga cher twana jwagani cher lok kong ma be ma foot pe loke koma Chere luak mwin cheteri kuma be ma foot pe loke kuma bien an atiga bieno en foot pa yeri en mer foot introduction kora la kwele la mer la madjay mu yek kora I am coming an pa me ki jay dok pa me ki ko anda me over John dong mer ti kenyu ento ka pe yela pe bi na racha ento ka yela weka kwanyo kiniga kikomi akero nyi I black darina. Wait for wildfire. I am on the way.